A studentska organizacija Svetski omladinski talas iz Beograda po 4. put organizuje Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu. Ove nedelje od 11. do 18. jula ugostiće više od 200 studenata iz cele Evrope i naravno iz Srbije. Juče su već krenuli da pristižu, dakle u narednih nedelju dana imaće svoj organizovani program. Ana Boroš, PR koordinatorka ovog događaja sa nama, a također tu su nam i studenti iz Mostara, tako Kristina i Nikola iz Italije. Dobro jutro, dobrodošli. Good morning and welcome. Buongiorno. Ajde da pre svega kažemo šta je to što će se dešavati tokom ove studentske nedelje. Pa evo, dakle, oni su juče u toku dana stigli svi, dakle, praktično iz celog sveta, pošto je uslov bio da samo studiraju na evropskim univerzitetima, tako da preko 40 zemalja učesnica, preko 200 studenata. Smestili su se, danas kreću sa radionicama, dakle, taj neki centralni deo tog edukativnog programa je 10 interaktivnih radionica iz različitih oblasti medija, kulture uopšte, fotografije, filma, ekologije, ljudskih prava i tako dalje. Jel to mora da ima veze sa onima što u osnovi studiraju? Ne. To je bio, dakle, njihov izbor kada su aplicirali, dakle, da prosto izaberu nešto što ih interesuje. Sad, pored toga, sutra imamo veliko otvoreno predavanje na Pravnom fakultetu od 16:30 časova i ovim putem, naravno, pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Istaknuti behaviorist i profesor Derek Small iz Engleske će držati jedno vrlo interesantno, interaktivno predavanje na temu kako da postanemo najbolji, tako da mislim da je to još jedan razlog da nam se mladi priključe. I panel diskusija u petak 16. u Narodnoj banci Srbije. Tu će isto neki od predstavnika aktualnog društvenog života naše zemlje da eto sa mladima analiziraju ovu godišnju temu festivala Da li tolerišemo netoleranciju. Jel ovo, da kažemo, prvi put da si na jednoj ovakvoj radionici ili... Prvi put na ISFIB-u. Dosad sam imala već iskustva sa sličnim radionicama i konferencijama i seminarima, ali prvi put u ISFIB-u i prvi put u Beogradu. I moram pohvaliti, mislim, jest da smo došli jučer, da je prošao samo jedan dan, pa ne želim ureći, ali moram pohvaliti izvrsnost organizacije. Čak se osjećam kao da smo u hotelu s 5 zvjezdica, jer onako šta god zaželiš, samo trebaš otići na recepciju, zamoliti, pojavi se čarobno u roku 5 sekundi praktički. Odlično, to je lepo Savršeni čuti. su. Šta ćeš ti raditi tokom ovih nedelju dana? Ja ću samo sudjelovati na određenoj radionici za koju sam se prijavila. A to je? I uživati youth activism. Aktivni mladi. Je li to nešto što već radiš? Pa relativno da. To je nešto čime se već relativno bavim i pokušavam baviti. Svaki dan, znači, aktivni mladi. Što više pridonijeti svoje okolini i društvu i ovo je bila izvrsna prilika, pogotovo kad sam saznala tko su moderatori grupe. Tako da vjerujem da će biti jako zanimljivo i korisno. Kakva je situacija u Mostaru? Ovdje se vrlo često mladi žale oko različitih stvari, ali se dešava i da nisu spremni da uzmu odgovornost. Pa žalit se uvijek može, ali mislim da uvijek ako imaš volju za promijeniti nešto, ako se potrudiš dovoljno, može se promijeniti. Uvijek možeš naći ono što te zanima. S tim da jesam iz Mostara, ali studiram u Zagrebu, tako da mogu čak povući neke paralele, znači i u Zagrebu i u Mostaru. Ne znam, mislim, nije sve, mladi mogu kriviti i starije, ali opet trebamo biti što aktivniji. I uzeti stvari u svoje ruke. Da, to jeste jedan od cilj festivala, praktično da mladima pokažemo, pogotovo ove godine, s obzirom da je tema da li tolerišemo netoleranciju, čak i što se tiče tolerancije, dakle da nisu samo stavovi bitni koje nosimo, već ta konkretna akcija. I želimo u stvari da pokažemo mladima da su zapravo mogu da budu sposobni i odgovorni za rešavanje svih nekih ključnih problema. Nikola, what are your impressions so far? You came yesterday. Okay, thank you. And it's been great. I was here in the past as a participant, and this year I decided to come as a moderator for environmental protection, because I think that it's a great opportunity to visit Belgrade with a different perspective and to know the city a little bit better and to meet also a lot of interesting people from all around Europe, especially from this region. Dakle, Nikola prošle godine bio učesnik, a ove godine je moderator. Iz koje oblasti? Zaštita životne sredine, da. Dobro. Very interesting shirt you have there. Is the messages from your other colleagues? Yes, I got it last year. They just gave me this as a small present, and it's the T-shirt of last year, ISWI Festival in 2009, and with some messages from friends that wrote me about. What does it mean for you? Well, it means it was
message to come back to ISWIP, and an invitation I got is like, like we do in Rome, that when you throw the coins on the fountains, that you have to come back to Rome, and getting this t-shirt for me was like, I have to come back to Belgrade, and I did it this year. Aha, ok, dakle ova je majica od prošle godine sa porukama prošlogodišnjih učesnika, ali tako i ujedno ono što Nikola sad rekao, jeste da je shvatio kao i pozivnicu da se ponovo vrati ovde. What do you expect so far till the end of this week and from participants of this year's? Yeah, thank you. On my side, I hope that we'll be able to deliver some information on environmental protection, which I think it's quite an interesting subject, and it's a developing subject, not only in Serbia but in whole Europe, and it's growing, and it's important to deliver some information on this field. More generally, I'm hoping to have interesting conversation and interesting meeting with people. Dakle, ono što očekuje jeste zanimljiv susret, razgovor i jedno aktivno učešće svih onih koji se budu uključili u ovu radionicu, prenošenje različitih stavova i informacija vezanih za zaštitu životne sredine, s obzirom da je to jedna od sve važnijih i sve zanimljivih tema. Pomenuli smo dve, dakle, aktivizam mladih, zaštita životne sredine, koje su možda još radionice, da kažemo, najzanimljivije? Film, fotografija, mediji, dakle, aktivizam mladih, to smo pomenuli, zaštita životne sredine, eto, ima ih dosta, dakle, za svako po nešto. Na koji način se prosto odlučuje koje će godine šta biti na rasporedu? Pa eto, prosto u odnosu na prošle godine, znači, zahvaljujući nekim ranijim iskustvima, prosto koliko je bilo interesovanje za koju određenu radionicu. I eto, mi smo gledali prosto da pokrijemo sve te neke oblasti, s obzirom da i sam festival nije dakle, vezan samo za jednu oblast, tako da eto, za svakog može prosto da se nađe nešto za što su zainteresovani. Da ponovimo, danas je tako otvoreno predavanje na Pravnom fakultetu? Ne, to je sutra, da. Danas je svečana ceremonija otvaranja u Skupštini grada od 17 časova. Dakle, sutra otvoreno predavanje na Pravnom fakultetu. Nakon toga naši učesnici će uživati u nacionalnoj večeri u Skadarli. Eto, jedan od onako lepih načina da upoznaju duh našeg grada. Sad, najatraktivniji događaj samog festivala svakako će biti sajam država koji se u sredu održava na Kalemegdanu, na košarkaškim terenima Crvene zvezde, i nakon toga veliki besplatan MTV koncert gde će učestvovati Negativ, Sars, Kanta Kodža i Nebojša, Kandžija, Iskazi svedoci, Hipnotize, eto, tako da dobra zabava za sve. Dosta programa za ovo leto i lepo je da upravo oni slobodni dani budu iskorišćeni aktivno. Uživajte u Beogradu, enjoy your time in Belgrade and come again next year. Hvala vam. A u nastavku